Ngwahola sewa sa COVID-19 se hlokisitse naha botsitso, mme lefapha la merero ya toka le lona le ile la hloka botsitso. Ho bile le ditiehiso tshebeletsong tsa merero ya toka ka ha lefapha le ile la tlameha ho rala melao e metjha. The judiciary was not spared from the impact of the COVID-19 pandemic on its operations and had to quickly adapt to the new normal and switch from physical to virtual court proceedings and operations. We are grateful to the Office of the Chief Justice for managing this difficult transition as well as they have done under the trying circumstances of lockdown. Dikgeo tsa mesebetsi di ngata haholo makgotleng a molao. Lekgotla le phahameng la maipiletso ke le leng la makgotla a molao a nang le dikgeo tsa mesebetsi. Ha jwale lekgotla la molao wa motheo le na le dikgeo tsa mesebetsi tse 5, mme mopresidente o netefalleditse lefapha la merero ya toka hore khiro ya baahlodi ba kgothalleditsweng ke Commission ya Tshebeletso tsa Toka kgweding ya Mphalane e tla etswa bekeng ena. I am not sure what the delay is, what is causing the delay, but I hope that the president will make the appointments without any further delay. Raporoto ya selemo e phatlaladitsweng letsatsing leo ho ketekwang merero ya tshebeletso tsa toka e hlakisa tshebetso ya lefapha la toka ka ho phethahala.